M23 imaze kwakira ramforo zizanywe hafi n'imodoka zikabakaba hafi 29, kuko uramutse urebye imyiteguro impande zose zirimo nta gahunda zifite yo guhagarika intambara, ahubwo wagira ngo nibwo barimo barayinjiramo, wagira ngo nibwo barimo barayitangira. Kajugujugu zo mu bwoko bwa Apache, izi murazizi ni impigi karahabutaka, hakabamo za ndege za mudahusha za F-16 ziza ziyongera kuri za Sukhoi n'amadrone, byose birimo biraturuka Brussels. Ibyo byose ni ibikoresho birimo birarundanywa, ni imbaraga zirimo ziregeranywa n'impande zombi mu kwitegura guhangana gukomeye. Ngo u Rwanda nta bwoba nta n'impungenge rutewe n'utwo tuntu abarundi ngo bakomeje kwivugisha, bakomeje kwikoresha, ngo ntabwo rukangwa n'ibibonetse byose. Ibyo rero mujye mwumva yuko ubwo narwo ruba rwabaye nk'uruhagasopo, abarundi rubabwira ati mujye muvuga muvuyeho. U Rwanda ruri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho abarundi bakaba bashyigikiwe n'Uburusiya n'Ubushinwa. Nubwo ibi bihugu wabifata ukabyegeranya ukabyunga bingana iki, ntabwo Abarusiya ntabwo Abashinwa bajya imbizi n'Abanyamerika, ibyo murabindusha cyane, ari nayo mpamvu n'ababari inyuma nabo badashobora kumvikana kuko ntibyashoboka. Ni nacyo cya kimwe rero ku Rwanda n'u Burundi, mu gihe igihugu kimwe kiri ku ruhande rw'Abanyamerika ikindi kikaba ku ruhande rw'Abashinwa, ntibizigera bijya imbizi, ntibazigera basya ku rusyo rumwe. Ni nayo mpamvu kumva u Rwanda rwashubije gutyo Burundi nta gitangaje kiri. Ubugande n'u Rwanda badashobora kumvikana na Tanzania n'u Burundi kuko n'abashebuja si bamwe. Reka nongere kugusoza wowe uzindukanye natwe mu gitondo cya tariki ya 7 Gicurasi 2025, tugushimira by'umwihariko wowe wemeye gukora subscribe ukabana natwe mu muryango mugari w'abagize Inkubi Official TV, aho tugenda tukugezaho amakuru abatandukanye 5 kuri 5. Ndashimira mwese mugenda mungaragariza yuko munkurikira, ndetse namwe mugenda munyunganira mu ibitekerezo, haba bampi binsenya, haba bampi binyubaka, haba bantera courage, ndetse n'abanyereka yuko mu ntera ingabo mu bitugu. Mwese ndababwira ngo Uwiteka ajya abaha umugisha kandi abakomereza ubugingo, abahe kurama, ndetse abahe icyo mwifuza cyose, kugira ngo ubuzima turiho muri iyi minsi ni ubuzima buba bugoye kandi bukomeye, aho buba busaba ko umuntu akora cyane kugira ngo yiyuhakuye abashe no kugira icyo aronka. Itariki ya 7 izindukanye amakuru menshi atandukanye, ni amakuru ataramwe, aho tugaruka ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ikinamico irimo irahakinirwa, ndetse n'uburyo ki impande zombi zihanganye zikomeje kwitwara ku kigendanye n'umutekano, mu gihe hakomeje kuvugwa icyitwa ngo ni amasezerano, ibiganiro bya Doha, n'utundi ducenga n'amacabiranya yuzuyemo uburyarya bw'abazungu biba birimo birabera hafi aho ngaho. Iyi ni Inkubi Official TV, kubwa nawe niba ari bwo bwa mbere uduhingutseho, ntuze kugenda udakoze subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye ubasha kubana natwe, kandi igitekerezo cyawe na like yawe tubitegerezanyije amatsiko n'ibiganza byombi byo kubyakira. Hari amashusho twagarutseho ku itariki ya 6 yerekanaga amwe mu makamyo n'imodoka zisaga 15 zivuga yuko ari za RDF zinjiraga mu burasirazuba bwa Kongo ziciye hafi n'umupaka wa Kamanyola. Twagarutse ku mpamvu yabyo, ni ibitero bikomeye byari byabayeho gusakiza kwa FARDC na Wazalendo, aho bakubise inshuro aba M23 mu buryo bukomeye cyane. Ariko nanone tuza kubona amakuru akomeye cyane y'uburyo ki nyuma y'uko Kamanyola habereye igisa n'inkuba yahakubitiye aba koalisiyo ya M23 na Twirwaneho, uburyo ki Bukavu hahise hatabaranya haturuka amajipu agera muri 18. Bisobanuye ngo ubu M23 imaze kwakira ramforo zizanywe hafi n'imodoka zikabakaba hafi 29. Ariko nanone ku ruhande rwa leta ya Kinshasa hari amakuru atarabonerwa ibihamya bya nyabyo byuzuye 100% yuko hari ibindi bikoresho bya gisirikare birimo
kajugujugu zo mu bwoko bwa Apache, izi murazizi ni impigi karahabutaka, hakabamo za ndege za mudahusha za F-16 ziza ziyongera kuri za Sukhoi n'amadrone, byose birimo biraturuka Buruseli. Ibyo byose ni ibikoresho birimo birarundanywa, ni imbaraga zirimo ziregeranywa n'impande zombi mu kwitegura guhangana gukomeye. Nyamara hari ikintu ndi kubona, sinzi namwe niba ariko mukireba, iyi ntambara nta gahunda yo kuyisoza vuba ahangaha, kuko uramutse urebye imyiteguro impande zose zirimo, nta gahunda zifite yo guhagarika intambara, ahubwo wagira ngo nibwo barimo barayinjiramo, wagira ngo nibwo barimo barayitangira. Kuko unarebye ibirimo birakorwa ngo Doha ngo muri Qatar ngo hari amasezerano ngo arimo arigwaho, ngo hari ngo amasezerano ngo ya Amerika n'iki, ngo za Blackwater, ibyo byose ni udukingirizo. Ni gute haba hari imishinga nk'iyo ngiyo warangiza ukumva ngo ramforo y'ikamyo 15 zizanye ibikoresho zizaniye M23? Ni gute haba hari gahunda yo guhagarika intambara ukumva ngo Ababiligi bamennye indege za Apache ndetse na F-16 muzi n'amabara yazo zijya zikora? Ibi birerekana yuko ahubwo none hari bwagahuru kagiye guhura n'umunyotwe. Ari nacyo nibaza ngo niba Wazalendo yifata y'ubwayo yonyine ikajojobya M23 ku buryo bukomeye. Mwabonye ibitero by'inkurikirane ngaho mu mashyamba ya Uvira barabatikaguye, ngaho mu bice bya Kamanyora babaguye gitumo barabatwitse, noneho mwumvise yuko mu bice bya Beni hafi n'icyaka cya Edouard Rwicanzigi aho ngaho hari imirwano. Beni ibintu birimo birayoba, none murambwira ngo aho ngaho hari imyiteguro ngo yo gusoza intambara ihari, ahubwo nibwo intambara yajya yatangira, nibwo ibintu byajya mu buryo. Narababwiye ngo n'ubundi yaba Colonel Nanga n'abo bafatanyije muri heading y'uwo mutwe wabo ntacyo bahomba bo, n'ubundi y'intambara ikomeje bo barunguka, kuko niba ari ubusahuzi barakomeza bagakora bagacukura ayo mabuye nta kibazo. Ariko noneho abene gihugu nibo babigenderamo. Urwo rubyiruko bashoye muri iyo myitwarire ngo ni inyeshyamba, bakabajyana muri icyo gipindi cyabo ngo bararwane uburenganzira, nibo bakomeje kwatikira. Kandi Wazalendo iraho na FDNB nabo nta mpuhwe babafitiye, ni ukubaruhamo amakompora bakabica ubw'ubushishi, wagira ngo bamenyemo umuriro w'amashara. Ubwo rero urebye ukuntu biba birimo birakorwa, ni ikikwereka neza yuko intambara ntaho irajya. Amakuru dufite ni uko Ububiligi bwamaze kuzana ibindi bikoresho. Narababajije ikibazo gikomeye nti ese kuba abazungu bakomeje kumena ibikoresho hariya ni izindi mpuhwe? Ntabwo ari impuhwe zindi. Mwibuke yuko zaba ari izo ndege, byaba ari ibyo bitwaro birimo biroherezwa, ntabwo ari inkunga y'ubuntu, bishobora kuza ku bw'ideni, ariko igihugu isaha n'isaha kiba kizishyura ibyo bintu, kiba kizishyura icyo kiguzi. Kandi ni nako no ku ruhande rwa M23 nabo bakomeje kwegeranya imbaraga. Wakwibaza uti ko Ubushinwa bwavuze yuko u Rwanda rufite ingabo muri Kongo, Canada ikabisubiramo, Amerika ikabisubiramo, Abafaransa bakabyemeza, Ababiligi bakabihamya, ibihugu byinshi by'Uburayi bikemeza yuko u Rwanda rufite ingabo muri Kongo, wakwibaza ngo aba bana b'igihugu barimo barazira iki? Aba bana b'igihugu ko bagenda bakahurira n'ibyo bisasu n'ayo mashyamba batatorejwemo batamenyereye, bakahurira n'uruva gusenya. Ni ibintu biba bikomeye rero, biteza igihombo ku mpande zose, haba ku ruhande rwa Kinshasa haba no ku ruhande rwa Kigali. Gusa urebye ibirimo biravugwa mu mpapuro n'ibirimo biravugwa ngo ni amasinya yasinywe, bitandukanye kure cyane n'ibivugwa inyuma y'amarido. Ibiri kubera inyuma y'amarido bihabanye kure cyane n'ibyo turimo turumva. Inyuma y'amarido impande zombi zirimo zirakusanya imbaraga, nyamara muri diplomasi bakatubwira ngo Qatar ngo harimo harabera ibiganiro. Nta biganiro ntabyo, ni ibintu byo kutujijisha. None se wambwira ute ni gute haba harimo harabera ibiganiro nyamara ntibagabanya akarindi n'akariro, ahubwo kona nibwo barimo baragiserera bose? Gusa uyu munsi mu ntambara ndetse no mu guhangana gukomeye kw'impande zombi, reka nkubwire ko Wazalendo ikomeje kwitwara neza yo na FDNB, aho bakomeje kwataka ikibuga bamaze kugicurika kandi ntibifuza ko cyongera kubahengamiraho, ku buryo ki buri ruhande rwose uri kumva yuko hari itumanaho rikomeye cyane. Urumva Wazalendo yo
yo muri Kivu y'Amajyepfo, igice cya Kivu y'Amajyepfo barahamagara na Kivu ya ruguru, muri Nyiragongo ugasanga biracika, Rucuru haramukiye imirwano ikomeye, aho guhera mu rukerera rw'itariki ya 6 Wazalendo yagabye ibitero kuri M23 irabarasa ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe muri Nyiragongo naho ibintu nabwo birayoba, kandi Kaziba hakomeje kubera ikiziba cy'amaraso akomeje kwameneka. Wakwibaza ngo aramenekera iki? Aramenerwa na bande? Ubundi arameneka hejuru y'izihe mpamvu uretse ibintu byo gushaka gukomeza gufata abana b'igihugu bakahatikirira? Iyi ni inkuru official TV uteze amatwi, kuvuga ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze aha ngaha ntuze kugenda udakanze sabone cyangwa subscribe. Hari amarenga yaciwe na leta y'u Rwanda, aho yabwiye Bujumbura yuko nta bwoba bafite ku bikomeje gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbabwira ngo abo bagabo ibyo baba bavuga bose baba biziranyeho. Iyo perezida w'igihugu avuze burya ntabwo perezida ari nyomba kumi, nta nubwo ari mutwara sibo, ibyo abavuga babizi, ibyo abavuga ababisobanukiwe. Ni nayo mpamvu burya abantu baba bakwiye kwitondera amagambo aba yatangajwe na perezida. Niba avuze ngo ntago twebwe dukangwa n'ibi ngibi, burya aba bifite icyo yishingikirijeho, hari ubwirinzi, hari ukwiyubaka bafite. Kandi yavuze ngo mfite amakuru y'uko igihugu iki n'iki kiri gukora ibi, ntabwo ari ibintu biba bihubutse ngo bimwiture mu mutwe, ntabwo aba birose, abasanzwe afite amakuru yibanze. Hari gusa rero nko guhana gasopo hagati y'u Rwanda n'u Burundi, aho u Rwanda rwabwiye u Burundi binyuze muri ambasaderi Olivier Nduhungirehe, uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, aho yatangaje yuko ngo u Rwanda nta bwoba nta n'impungenge rutewe n'utwo tuntu abarundi ngo bakomeje kwivugisha, bakomeje kwikoresha, ngo ntabwo rukangwa n'ibibonetse byose. Ibyo rero mujye mwumva yuko ubwo narwo ruba rwabaye nk'uruha gasopo, abarundi rubabwira ati mujye muvuga muvuyeho. Ariko nanone wareba ukibaza ngo ni gute ibihugu birimo birasubizanya bitya kandi byitwa ko birimo mu nzira ngo yo kongera gusubukura umubano. Ibi byose nicyo cya kindi twavuze ngo intambara y'akarere ntahirajya, ndetse n'amahirwe yo kwirwana aracyahari. Kabone n'ubwo intambara ya Kongo ivugwa ngo irimo irashakirwa umuti kandi nawe wawureba ukawubura, ariko Burundi n'u Rwanda nawe babwiye kuva na mbere hose ntabwo ibi bihugu bizigera byumvikana, kuko n'abashebuja cyangwa n'ababitera inkunga si bamwe. U Rwanda ruri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho abarundi bakaba bashyigikiwe n'Uburusiya n'Ubushinwa. Nubwo ibi bihugu wabifata ukabyegeranya ukabyunga bingana iki, ntabwo Abarusiya ntabwo Abashinwa bajya bajya imbizi n'Abanyamerika, ibyo murabindusha cyane. Ari nayo mpamvu n'ababari inyuma nabo badashobora kumvikana, kuko ntibyashoboka. Mu gihe cyose Afurika ikigendera mu kwaha kw'ibi bihugu by'ibihangange, ubwo ndavuga Ubushinwa na Amerika, nuko kugendera mu kwaha kwabo ntikuzigera gutuma ibihugu byabo byumvikana. Ushobora kumva uburyo ki Burkina Faso bayotsa igitutu. Ni ukubera iki? Ni uko iri inyuma y'Ubushinwa, kandi Abarusiya kandi Abafaransa n'Abanyamerika murabizi yuko aribo bahigisha uruhindu umutwe wa Traoré. Ukumva igihugu nka Gabo nta muntu ukivugaho, nta muntu ukoma, ukagira ngo ibyacyo nuko ari imiseke igoroye. Ntabwo ari imiseke igoroye, nuko kiri inyuma y'Abanyamerika. Abanyamerika rero kuko bazi ko Gabo ari umugaragu wabo, nta kintu bayivugaho. Ariko kuko Burkina Faso yabigaranzuye ikabatera ishoti, niyo mpamvu wirwa bavugiza induru ng'igitugu demokarasi, ukagira ngo bo demokarasi wabo irahari. Buri gihugu cyose kigira uburyo kigitwaramo gahunda zacyo, niyo mpamvu baba badakwiriye kuza kwivanga amahanga. Ni nacyo cya kimwe rero ku Rwanda n'u Burundi, mu gihe igihugu kimwe kiri ku ruhande rw'Abanyamerika, ikindi kikaba ku ruhande rw'Abashinwa, ntibizigera bijya imbizi, ntibazigera basya ku rusyo rumwe. Ni nayo mpamvu kumva u Rwanda rwashubije gutyo Burundi nta gitangaje kirimo, kandi nta n'igitangaje kumva Evariste Ndayishimiye atangaza ko afite amakuru y'uko hari gahunda yo kumutera. Narababwiye ngo hari igihugu gifite ubutasi bukomeye cyane muri iyi minsi, ni Abarusiya,
aho ubutasi bwabo bwinjira bukajujubya ibigo by'ibanga by'abanyamerika n'abanyaburayi, bagakuramo amakuru y'ibanga yose bakeneye bakayatwara. Ibyo baba barimo byose rero burya abarundi babasha kubona amakuru yizewe kubera ko abarusiya babari hafi, babasha kubaha amakuru y'ingenzi yihutirwa, kandi n'abashinwa baba bari aho ngaho. Ni mu gihe rero Amerika yo iri kuri urwo ruhande rwa Uganda ndetse n'u Rwanda. Urumva rero ibyo bihugu ntibishobora kujya imbizi, niyo mpamvu Ubugande n'u Rwanda badashobora kumvikana na Tanzania n'u Burundi kuko n'abashebuja si bamwe. Iyi ni Inkubi Official TV waruteze amatwi, kuvuga ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze ntuze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru y'ingenzi tukugezaho gatanu ku kandi. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.